Sanibona. Wemamsiphi. Sibingelela bafowethu siyabingelela. Bafowethu ngifelwe ifoni. Kodwa ke kumele sibe ku live so ngikhande enye indlela la ukuthi ngibuke esibukweni hayi kubi ngenza ukuthi sanibonani. Sethemba niyaphila bafowethu. Molo sesinono. Sethemba kuyaphileka. Ngifelwe ifoni bafowethu manje that's why yabona manganikhombisa kancane la ke. Ngibonisa lo bhobho futhi wenzani. Ngiyabona ukuthi amafodwa nje. So that's why ngisebenzisa ilokho ngale ngaphambili kwenzela nje ukuthi at least kuba ngconywana ungabe ukuthi impakamo siyabingelela bafowethu egameni lika Jesu. Ngibone kube ngcono masenza kanje ngoba ngale ngaphambili hayi akukuhle sanibonani ngiyathemba ngiyazwakala bafowethu ngithemba ngizwakala kahle. Siyabingelela egameni lika Jesu. Ngiyathemba ngiyazwakala kahle bafowethu ifoni yethu inenkinga ke but ke kuseduze phambili sanibonani manje ngikhanda indlela hayi mama Msili sengifunga wena ngifunga wena sanibonani bafowethu siyabingelela egameni lika Jesu ongena bafowethu seniyochaza ukuthi ifoni ifoni yabheda bafowethu sanibonani siyabingelela egameni lika Jesu siyathemba ngenza ukuthi kuyaphileka amen ngisoloko ngiyichazile le ndaba yefoni bafowethu seniyochaza ke nginikuvezela ngapha ukuthi ngapha amafu so ke ngapha sinenkinga bafowethu kungcono khona lokho ukuthi sivele ngala ngibone kungcono khona lokho niyabona bafowethu siyabingelela namhlanje kudala yagcinana ngiyalumelisa kafela sanibonani siyathemba bafowethu niyaphila ayisazani be greeted sekunesikhathi eyagcinana so ilungisa bafowethu indawo yefoni kodwa khona ukushumayela soshumayela bengithi sizokweya sizovala isithombe singaveli manje yabaza abazalwane ukuthi bayathanda ukuthi sibonane yathemba bafowethu siyezwana sanibonani uma ngizwakala bafowethu ngicela ningindicatela ubingelele la ukhona siyabingelela egameni lika Jesu be greeted ningamangali sisemazweni bafowethu amaphilo nje yasinawo Ngiqamela efana nale yasinayo sanibonani siyabingelela egameni lika Jesu sivakashile bafowethu azinimangale sanibonani ngiyazwakala bafowethu network yethu izwakala kahle mayizwa sizwana kahle bafowethu ake sixoxe sanibona siyabonga angiphinde ngichaza bafowethu ifoni yethu
screen saphambili silimele uma sithi sibhekana nalenkinga niyabona kubanjani ngathi sifake i-fish oil la ngaphambili. So ke ngithi ngiyilungisa namhlanje ngila le story. So ke asiyenzeni kanje bafowethu, sixoxe nokubalekile ukuthi sixoxe sizwana. Siyanibingelela bafowethu egameni lika Jesu. Ningamangali bafowethu, sivakashile. Sisekuhambeni. Sisekuhambeni, so yona indawo esingakwazi ukuyilungisa ukushumayela kuyo lesihleli kuyona. Ayikho enye indawo. Sanibonani bafowethu nonke, sanibingelela dala yagcinana. Sesibuyile bafowethu, uNkulunkulu emuhle, siyoqhubeka egameni lika Jesu. Ngokwazwana sibonga umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Siyathemba sonke siyaphila ekudala yagcinana, kodwa sesikhona bafowethu. Besilindele nje ukuthi sithole ithuba elihle ukuze sikwazi ukuqhubeka sishumayele, ngoba angeke sikuyeke egameni lika Jesu. Namhlanje sifuna ukukhuluma kafishane, dala yagcinana. Sifuna sikhuluma kafishane ukuthi siya-adjust imiyalo kaNkulunkulu for our own benefit. Sikwenza ngathi kube lula lo uNkulunkulu akukhuluma, sikwenzela ukuthi kuzolekelela thina, so that we will benefit from amazwi uNkulunkulu awakhulumayo indlela eziningi. Kanti iqiniso lethu kumele silikhulume iqiniso njengoba linjalo, regardless ukuthi lifika kanjani kubantu, ngoba thina siyithunywa. But sesiphila esikhathini la khona abantu bayawuthambisa umthetho ukuze bevune bona kunokuthi kuvuna lo abathumayo. Sizoxoxa ngaloko bafethu ukuthi izwi likaNkulunkulu selikhuluma njengoba linjalo, noma ngaba lizwakala ngaba linosawuthi, noma ngabathiwa liyalumela, noma ngathiwa lemukeleki, kodwa kufanele likhulunywe njengoba linjalo, because sithina sithunyiwe ukuzomemezela ivangeli. Asiyishumezi thina, kodwa sishumela uKristu. Babothu ongcwele, isenkosi sethu Jesu. Siyabonga babothu ukuthi uNkulunkulu ufanele ukukhonzwa nokudunyiswa. Namhlanje uNkulunkulu ongcwele sikunikeza udumo, ufanele ukutuswa nokubonga. Wena wedwa ufanele ukuphakanyiswa. Sibongile inkosi sethu bosinikeze lona uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga nokuthi namhlanje ukhona phakathi kwethu, wena uyazwelana nobuthakathaka nokwahluleka kwethu. Ibonga uNkulunkulu nakulesi sikhathi khulumisana nempilo zabantwana bakho. Selekelela sonke, sililonda izwi lakho egameni lika Jesu Kristu inkosi. Bafowethu kuningi okukhona ekumele sixoxe ngakho, kuningi kakhulu. Ezinye zazo izinto ezenzakalayo ezikhathini zanamhlanje. Sesinesikhathi ngempela sagcinana, but kubalekile bafowethu ukuthi sixoxeni ezinye zezinto futhi selekelelana kukho, ngoba isikhathi sibi. Ngiyathemba bafowethu ngiyazwakala kahle, network yethu izwakala kahle, abukho ubuhiqi before siqhubeka. Ngoba ngenayo bafowethu ningamangali sivele kanje, sinenkinga yecamera lethu le yangaphambili, ngithe ngiyilungisa vela yagila imanga. So that's why sithi hayi ake sikhande indlela, ngoba kunesibuku la sizosebenzisa sinakho ukuze simemezele ivangeli. Ngiyathemba ngiyazwakala. Cela nisi-indicatela bafowethu uma ukuthi ku-right futhi network bese siyaxoxa egameni lika Jesu. Be greeted bonke abangenayo, siyabingelela bafowethu, siyabingelela egameni lika Jesu. Bonke abangenayo siyabingelela, siyabonga kakhulu. Kuthiwa hayi kuzwakala kahle kakhulu. Matthew chapter 28 sifunda from verse number 19. Be greeted bafowethu, sibingelela nonke. Share life, share lababili abathathu. Dala yagcinana, siyazi abanye abazi ukuthi sesibuyile. Usharele nje noma abawu-10. Sibuyile bafowethu. Sibuye ngamandla kakhulu. Futhi asikuma siyakulumemezela koza kubuya uKristu. Sanibonana. Matthew chapter 28 verse number 19. Matthew chapter 28 from verse number 19.
Verse number 19 uthi ngalokho hambani nenza izizwe zonke abafundi nibabhabhatise egameni likayise nalendodana nelikamoya ongcwele. Verse 20 uthi nibafundisa ukugcina konke engeniyale ngakho, bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngithanda uverse number 20. Verse number 20 uthi nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho, bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Asigijime siya kuMark chapter 7 from verse number 8. Faka isithupha lapho kuMatthew chapter 28 verse number 19. Siya encwadini kaMark chapter 7 sifunda verse number 8. Mark chapter 7 verse number 8. Lapha uverse 20 sifunde wona uthe uJesu nibafundisa ukugcina konke enganiyala ngakho. Lokho kumele nibafundisa khona, bafundiseni lokho enganifundisa khona. Ukuthi bakugcina, teach them to observe. Konke lokho enganifundisa khona bafundiseni khona, because thina njengabakhongi sithunyiwe ukuyomemezela emzini. Na uthi uJesu ke uma nihamba nimemezela ivangeli ekumele nibafundisa ukuthi bakugcine. Yiloko nganifundisa khona, bafundiseni ukugcina konke lokho nganiyala ngakho. From chapter 5, chapter 6, chapter 7 ncwadi kaMateyu isifundiso sezinto uJesu asifundisa abapostoli. Uthe uJesu metshela abapostoli ukuthi bafundiseni ukuthi bakugcine konke lokho nganiyala ngakho. Chapter 10 chapter 7 verse number 21 ncwadi kaMateyu uthi akusibona bonke abathi inkosi abengena embusweni kodwa kuphela benza intando. Ngamanye amagama into eyenza umuntu equalify ukufikelela embusweni ukwenza lokho kwathiwa asikwenze. So that's why just ecizelela kubapostoli ukuthi uma nihamba nishumela ivangeli bafundiseni lokho enganifundisa khona ukuthi bakugcine. Namhlanje sikhuluma ngalento lokho ukuthi siphile esikhathini la khona siba nabantwana bakaNkulunkulu noma siba nabashumayeli aba-adjuster umyalo kaNkulunkulu for their own benefit. Namhlanje senza umthwalo noma ijoka likaKristu siyalinciphisa amandla alo, sinciphisa imiyalo kaNkulunkulu so that we will benefit from laba bantu esithunywe kubona. Uma uNkulunkulu ethe udustbin thina sayibiza ngedustbin so that kuzogcwala amalulwane emasontweni ethu, kuzogcwala zonke lezi hlobo lwabantu elingasindiswanga kodwa elikhona esikhonza nalo nelibiza ngabazalwane. The reason behind lokho ukuthi laba bathunyiwe they have decided to adjust umyalo kaNkulunkulu so that ibandla ligcwala kodwa ligcwele inkuni. That's why nendlela yokusindiswa namhlanje ziningi zimiswe abantu azimiswanga, akusiyona indlela uKristu amisa ngayo. Ngoba wathi uJesu ekhuluma nabapostoli ekhuluma indaba kaSathane wathi uma umuntu engangenanga ngesango lo muntu loyo uyisela nomphanga. Emagama mengafikanga ngesango emhlabeni endlela okungenwe ngayo weza ngichaza indaba yakhe noSathane ukuthi isango lokuze emhlabeni umuntu wesifazane kodwa uSathane akafikanga ngaleyo ndlela sokuthi lo muntu lo uyisela. Same apply wesethu uJesu yimini indlela neqiniso lokuphila akekho yokubaba ngaphandle kwami. Lokho kusifundisa futhi ukuthi indlela engene ensindisweni uKristu, but because sinabantu namhlanje abafuna ukubypassa umyalo kaNkulunkulu bamise ezaba indlela, bamise indlela yabo yokukhonza. Namhlanje kunabantu abasindiswa ngamaphupho, namhlanje kunabantu abasindiswa ngendlela eziningi ezahlukahlukene kodwa ungasiyona umyalo kaNkulunkulu. Uthi uJesu uma ungivuma phambi kwabantu nami ngiyakuvuma phambi kwababa nengilosi. Uthi umpostoli Paul umuntu uvuma ngomlomo kuba ngokukholwa ngenhliziyo uyakholwa, kuvuma ngomlomo kuba ngokukholwa kuba ngokulungisiswa, inhliziyo uyakholwa kuba ngokulungisiswa. Nangu ngiphambanisa umuntu uvuma ngomlomo kuba ngokukholwa. Chapter 10 ncwadi kaRomans chapter 10 umuntu uvuma ngomlomo kuba ngokusindiswa, uyakholwa ngenhliziyo kuba ngokukholwa. Romans chapter 10 from verse number 9 uthi
ngaloko umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, yebo, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. So ke iyona indlela eyisa abantu ensindisweni yokuthi umuntu uyavuma bese uyakholwa. Kodwa namhlanje sandelwa abantu ababypass imiyalo kaNkulunkulu, abamise eyabindlela yokukholwa, abamise eyabindlela yokunikela, abamise eyabindlela yomshado. Why? Si adjuste konke lokhu so that sizobenefita from kulaba bantu. Now uche uMarku chapter 7 verse number 8 uthi verse number 8 uthi niyeke umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Wesethi kubo yebo nichithe umyalo kaNkulunkulu kube nigcina isiko lenu. Yabona ke elento esikhuluma ngayo namhlanje ukuthi we are no longer preaching izwi likaNkulunkulu, sigcine amasiko amasonto ethu. That's why kunabantu namhlanje abayibiza ngama faith mission, abayibiza ngama gospel, abayibiza ngababanibani wonke bathi thina singokuthi, thina siwokuthi, thina singamakuthi nokuthi, because we are no longer representing or preaching the gospel. We are no longer representing the kingdom. Kodwa si represent amasonto ethu nabafundisi bethu. That's why bathi thina singabakwazwana, abanye bathi thina singabakwabhengu, abanye bathi. So that's why uJesu mayitshela amaJuda uthi umyalo kaNkulunkulu lokhu uNkulunkulu wayekukhulumile nikuchithile, niyekuyekile, nigcina imiyalo yabantu, nigcina eyintando, nigcina intando zamasonto. Why we are doing this is because bonke abayenza lokhu benzela ukubenefita from kulaba bantu ababenzisa lokhu ukuthi hayi khululeka, akunankinga mongenza ukuthi. Namhlanje sitshela abantu ukuthiwa akulalwana before umshado, kodwa kuba nabantu bathi akunankinga nomuntu oyedwa. Ngithi wonke lamalulwane lawa alalana ezalana uyogcwala esontweni lakathi ethi nebandla elikhulu kanti kuphethe izinkuni zesihogo. We are adjusting imiyalo kaNkulunkulu suyenza ube lula so that sizobenefita from laba bantu. Namhlanje sibatshela abantu ukuthi uNkulunkulu ufuna wena ukudlula imali. Namhlanje sibatshela abantu umyalo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayamukela imali eyiphuma enhlizweni engahlanzekileyo. Wathi mayitshela abapostoli befundisa abapostoli athi uma ulethe iminikelo ealtar ukhumbule ukuthi kunabantu ongakhulumisene nabo noma ungazwani naye, hamba uyobuyisana nabo kunokuthi ulethe iminikelo. But we are no longer teaching this thing. Why? Because we are benefiting from lazy febe, from laba bathakathi, from lazy gebengu, siphethe amagensi adayisa ama-drugs, siphethe abadayisa ngomzimba, bathatha leyo mali abazonikela ngayo. Ngeke sibatshele ukuthi uNkulunkulu akayimukeli imali yegazi, uNkulunkulu akayimukeli imali eyiphuma enhlizweni engcolile. Angeke sikufundise because siya benefita kulezi imali. Yizo esikhokha ngazo ama-school fees, yizo esikhokhela ngazo imoto, yizo esikhokhela ngazo. In the Old Testament imali yayingaphandle kombuso yayingamukelekile, but angeke siyifundisa lezo zinto. That's why kunabantu namhlanje abakhonzela ngemali yabo bangabi nandaba nabo, baqhubeka basemkhipitweni, bamenga ukuthi ibona abenza isonto liqhubeke, ibona bathenga sound system, abanandaba ngempilo yabo ukuthi impilo yabo inhle kangakanani. Abatshelwanga ukuthi uNkulunkulu ufuna wena ukudlula imali yakho. Umyalo kaNkulunkulu siyawu-adjusta. Why we so adjust is because we are benefiting from laba bantu esenza umyalo kaNkulunkulu belula. Uthi uJesu kuMark chapter 7 niyeke imiyalo kaNkulunkulu, niyeke lokhu uNkulunkulu wasiyala khona, nibambelela amasikweni abantu. Namhlanje kunama first fruits, namhlanje kunalokhu yakufundiswa emabandleni. Siyeke lokhu uKristu wasifundisa khona ukuthi asinakekele izintandana, asinakekele abafelokazi, asinakekele abafokazi. Namhlanje it's all about women of God namadoda athile, because we've been told ukuthi there is a blessing endodeni thizeni, yet kodwa uJesu wasifundisa ukuthi we give where there is a need. Wathi mayitshela oJuda ethi abampofu nohlalane nabo, akashongo ukuthi ingceku nosalane nazo, kodwa uthe abantulayo, abantu abadingayo nohlalane nabo. It means kulabo abaswelayo, kulabo abadingayo, kuumsebenzi wethu njengebandla ukubanakekela, but asisayingeni. That's why kuthi kuba nama-conference ukushaya amamiliyoni ayobekwa amabhenki, ngoba myalo wamasonto. Wathi uJesu nibafundisa ukugcina konke lokho enganiyala ngakho. Umyalo kaNkulunkulu uya-adjustwa emabandleni kuze kube namhlanje. The reason why ukuthi laba bame-pulpit baya-benefita from ukwenza imyalo kaNkulunkulu ube lula. Namhlanje sikhonza nezangoma zavunyelwa abazalwane bathi asijaji,
no asikwazi ungajaji kuyajajeka kulombuso uyatshela ukuthi isangoma asiye embusweni kaNkuluNkulu namhlanje sikhonza nezitabani why because ayifuna ukutshela izona eziculayo namhlanje zingabashumayeli izitabani zime pulpit there is someone who decided uku-adjust ukuthi there is nothing wrong about that but along the way if usizakele by the way nabo badalwa uNkulunkulu abatshelwanga ukuthi abayenza lezi zinto awesilisa nolala nowesilisa nowesifazane nolala nowesifazane baye kubhujisweni abaphuzayo abafebayo abaphingayo abaye embusweni kaNkulunkulu uNkulunkulu washo lokho but we are no longer teaching these things siku-adjustile sithi hayi asazi ukuthi kuyokwenzakalana ebudeni bendlela singehluleli ngoba uNkulunkulu kuphela ehlulelayo asibatshelanga njengoJohane ememezela emfuleni waseJordan athi yeni nazalwe inyoka phendukani and uma seniphendukile vezani izithelo zokuphenduka sa-adjust the reason behind si-adjustile kuwo wonke lezi zinto singasayikhulumi is because siyabenefita from namhlanje ufika umzalwane namhlanje asimazi noma uyakholwa asikazi simuzi uyafakaza kusasa useme pulpit uyacula isiculelo ezangoma sirealize late ukuthi sangoma lesi sirealize late ukuthi akakazakholwa lo why because i-process eyisa abantu embusweni kaNkulunkulu asisayibuzi ngoba makufika ikholwa kumele silibuze ukuthi wakhe wahlangana yini noJesu wakhe wamamukela yini uMongcwele wakhe wabhajadiswa yini ngeke sibuze lokho as long as sibaningi kanti siphethe izinkuni zesihoko siyawuchitha imiyalo kaNkulunkulu ngoba si-adjustele ukuthi sibe baningi embusweni uNkulunkulu watshela abantwana bakwa-Israyeli athi ningabashada abantu abangakholwa osisibetha abanandaba kodwa uyakholwa noma ungakholwa ezilongo nomoya ophansi bazoshada nawe siyawuchitha imiyalo kaNkulunkulu ngoba sifuna imishado sifuna ukuhlala kahle sifuna ukuhlala ukugijima ngey'moto namasondo emhlana siyawu-adjust imiyalo ukuthi there isn't matter kwazi bani mhlawumbe uzokholwa yini no uNkulunkulu weshilo wathi akushadwana namhlanje kunabefundisi abayeze abantu bakholwa athi hayi ungamyeki the reason why kuthiwa ungamyeki is because indoda le isebenza kahle yena ubuka okweshumi akanandaba nalo mphefumulo yokubhujisweni siyawu-adjust imiyalo kaNkulunkulu ngoba siyabenefita from lokho amabandla agcwele abantu abangakaze basindiswa that's why ngeke uze ubezwa befakaza ngoba ivangela likaze lifike kubo abafundiswanga abakaze babhajadiswe bakhuluma ngezilimi lezi izilimi zasebholeni abakhuluma ngazi izilimi zikaMongcwele ngoba abamazi kwaleyo Mongcwele uMongcwele bamchaza njengento bamchaza njengenye yengilosi why because indlela eyisabantu embusweni kaNkulunkulu abangenanga ngayo siwu-adjustile umyalo kaNkulunkulu for our own benefit siyabenefita from wona namhlanje nabantwana bakaNkulunkulu abasindiswa bayingane bangabangane nezitabani ngeke bayitshele ukuthi mngane nami mawuphila lempilo yokubhujisweni isitabani embusweni kaNkulunkulu asifune lithi iBhayibheli kukhona nabanye abangazona izitabani abangabenza amanyala kodwa bavumelana nabaphila leyo mpilo abebebazi kahle ukuthi abaphila leyo mpilo bafanele ukubhujiswa kodwa ababatsheli the reason why unalo umqondo ukuthi mina I don't judge you know we are not judging we are telling the truth ukuthi this kind of life you'll never make it kumiswa uNkulunkulu kwafanele sibatshele umyalo kaNkulunkulu adjustiwe kunamadoda angatshelwanga ukuthi uthe uNkulunkulu indoda ehlukumeza unkosikazi wayo ngisho nomthandazo wayo uyathiwa kodwa kunamadoda ashaya amakhosikazi kunamadoda ahlukumeza amakhosikazi ayalamba ayaswela kodwa ithandaza zavutha ngelimi akhuluma ngelimi epulpit ngoba kuna someone wathi it doesn't matter ku right uma wena umi kahle nenkosi no umile kahle nenkosi ngoba ukulimala kukankosikazi wakho ukushayeka kwakhe kuyawuvala nomthandazo wakho kodwa babhisi bayapepereza ngoba abatshelwanga ukuthi this kind of lifestyle ngeke uzufika la kuyiwa khona siwu-adjustile umyalo kaNkulunkulu ukube sasinawo baba banalo iqiniso ngaba bawatshela ama-young lion ahlukumeza amakhosikazi ukuthi ayikho into oyithandazayo unkosikazi wakho akhala inyembezi ayikho into oyithandazayo unkosikazi wakho elimele wena usuloku uzovutha la ukhuluma ngelimi lento uyenzayo yubumpisi phambi kaNkulunkulu uyazenzisa wena umJuda umfarisi phambi kaNkulunkulu ngoba uma usuka endlini unkosikazi wakho ephatheke kabona uzofarisa la kuyisono phambi kaNkulunkulu asu-act
ubungcwele asuku-act ukwenza kahle, sikwenza futhi sikuqala enhlizweni yethu. Abatshelwanga abantu ukuthi ukukholwa nokunikela nokuthandaza nokufasta akusiyona into eqala ivela ngaphandle, kumele iqiniso layo liqale ngaphakathi, ngoba uNkulunkulu udila nephakathi akadili ngaphandle. Kumele kuqala kucheckwe imotive yento. Ngaba sinawo amaqola, ngaba sinabo abazalwana bethu bebekunikelele bekubalele, ngoba bebezokwazi ukuthi kulo mbuso uma into siyenza uNkulunkulu wethu osezulwini uyayicheck imotive. Asinandaba ukuthi imotive yabo injani, because siyabenefita from kuloko abakwenzayo. So adjustile umyalo kaNkulunkulu for our own benefit. So adjustile Tungu Jesu ngichitha imiyalo kaNkulunkulu ukungcina amasiko abantu. Kunabantu nje aba-advertise amasonto, not the kingdom. Kunabantu abagqoka ikipa zamasontweni abo, not ikipa zombuso. They are not advertising the kingdom of God, they are advertising amasinagogo abo. Emqondweni wabo basho ukuthi ba-advertise umbuso kanti not the kingdom. Wathi uJesu leli vangeli lombuso chapter 24 verse number 14 incwadi kaMateyu, leli vangeli lombuso, this gospel of the kingdom liyoshumayela izizwe, liyoshunyelwa ezizweni zonke kube ufakazi. Ngeke silishumayele ivangeli ngoba sesilichithile lona ivangeli ngqo, sikhanda ama double up nama shortcut abona ayenza abantu bafike embusweni. Namhlanje emabandleni akusabuza ukuthi usindisiwe yini, uma wasindiswa uJesu wakusindiswaphi. Namhlanje adjustile imiyalo, kanti yini lento eyenza ukuthi wena usindisiwe kodwa uqhubeka uyabhema, wena usindisiwe uqhubeka uyajola, wena usindisiwe uqhubeka uyadakwa. Kanti usindiswe kuphi? Le nsindiso yakuthiwa wena usindiswe, wasindiswa kuphi? Ngoba abakhe basindiswe phambilini sibezwe befakaza athi konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu kumazi uKristu. Owesifazane waseSamaria lithi iBhayibheli washiya imbiza wagijima iSamaria lonke wathi wazane nizobona, ongitshela amanyala ami onke, wangitshela ubufebe bami, ungitshela izinto ezaziyimfihlo. Kanti wena usindisiwe, wasindiswa umusoma kuze kube namhlanje, wasindiswa udagu sadaku kuze kube namhlanje, wasindiswa udlala ngamantombazane wamithisa khona la ekholweni. Kanti wena usindisiwe, usindiswe kuphi? Abadisciplinwa laba bantu abakhuzwa ngoba yibona abadlala ama-keyboard, yibona abaculayo, yibona abanikelayo, yibona abasupport umfundisi, ba-offersha ngey'moto. Umyalo kaNkulunkulu siwu-adjustile because siyabenefita from wona. Kwakunendoda encwadini eZenzo chapter 10 kuthiwa uCornelius. That man, he was a giver, wanikela ngendlela exakile, kwala ukuthi akakholwa. uNkulunkulu wakhuluma noPeter ethi, Peter hamba utshela uCornelius ukuthi akasindiswe ngoba angibrapha ngezimali, akakholwa lo mzalwane. But namhlanje we don't care ukuthi bayakholwa labantu abakhipha imali noma bakholwa, as long bakhipha imali. Namhlanje sibafaka enkundle, namhlanje sibanikeza amagama amakhulu, abanye siyabagcoba indlela yokubanikeza ama-position ukuthi sifuna ukubagcina so that we will keep on benefiting from them. They will generate imali, sibenefite sithi ibandla liyakhula, kanti kukhula iy'nkuni zesoko. Umyalo kaNkulunkulu siwu-adjustile because siyabenefita from wona. Kodwa yeza umhlaba kuphela. Namhlanje kunabantu esingabatshela iqiniso ukuthi lento enenzani yobhubha njengamasimba eni kwasho uJobe. iBhayibheli isho nje athi yobhubha njengamasimba akho. So adjustile imiyalo kaNkulunkulu because siyabenefita from wona. Kunezinto eziningi ezisifakela zona, kunento engeke sayikhuluma. Namhlanje adjust imiyalo kaNkulunkulu so that sizobe siqhubeke sibe nabangani nabantu abangakholwa. Namhlanje adjust imiyalo kaNkulunkulu kulimala uNkulunkulu kuze sigcine ubudlelwano bethu nezangoma nezinyanga. Kunabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abangabangane nezinyanga nezangoma because ngeke baphume ebumnyameni bangene ekhanyeni, bafuna noma bekholwa kodwa bakholela khona ebumnyameni baphila lo mpilo. Namhlanje bayadakwa befundisi bethu, badakwa bekholwa, badakwa befundisa, badakwa banezambulo. Namhlanje kunabazalwane sibabona bame emapulpit, ibona isitabani, umbona indlela egqoke ngayo, indlela ayipintshe ngakuthi isitabani sivuta phambi kwenceke. Wayangatshelwanga only to find out ukuthi awunemali ngeke akhuzwa. Hawu lo sisakatshelwanga ngani ukuthi ayenziwa lento. Sibona usisi bethu ngendlela abagqoka ngayo, sibabona ngisho nasemakhanda ukuthi lesbian le, ukuthi lo Rastafari ubhema insangu lo uyabhema, ubona ngamlomo ebomvu ukuthi lokhu kuyayibhemela kuyayiphuzela, lo ubulawa
uyinkoloko ngeke akhuze ulapha epulpit uphethe abantu bakaNkulunkulu ababizwe uNkulunkulu waye phambili because ibandla liyabenefita from lo not ibandla isinagogue isonto liyabenefita from lo mzalwane so uzophatha abantu lento yayenziwa amabhunu ukuthi ibhunu likwazi ukuphatha wena noma ufundile because of the skin color. Lento yenzeka amabandleni namhlanje ufika umuntu ongabizwanga uNkulunkulu ongalazi nephimbo likaMoya Ngcwele afika ephatha abantu abahamba nosimakade. The reason behind is because unemali. So adjusted the reason why kwenzakala ikomiti liya benefita from lo mzalwane angithi makunama conference yena uthenga inkomo makunama conference uyena offerisha ngeemoto usewaze wafaka esikhundleni mekhuluma uyazamula nje mekhuluma nje kuba ngathi uyabhodla ayikho nje into ekhona ufunani la unemali umfundisi uya benefita from yena umbambe ngemali yamsenga umnikeza ama position so that ekwazi ukumbamba ngalokho ibandla likaNkulunkulu abashumayeli bawu adjustile umyalo kaNkulunkulu so that they will benefit. Namhlanje osisibethi bakhuluma ngalabo hunta laba abanukana nogwayi laba abaphuzana notshwala ababhemaye bababiza ukuthi nomoya right bakithi uzophenduka. The reason why I show lokho is because ufuna ukubenefit ukushada indoda engakholwa. uNkulunkulu eshilo ukuthi abashadwa wethu ukhulumela phansi wethu nomoya ophansi noma ukhuluma kanjani noma usoft uNkulunkulu uthe abathathwa osisibethi baya adjusta ezama ukuchazela abanye ba adjust imiyalo kaNkulunkulu. You know what guys, mina ngangitshelile ngisakhulu ukuthi angifuni kuba nengane ezo engeke ikhuliswe ubaba wayo. I can't bazalana ukuthatha ukuthi ingane yami mhlazana ngishada ibe uyayi-adjust uyayichaza lento ukuze akwazi ukuyohlala emanyaleni eshada indoda engakholwa ukuthi yes I understand akakholwa but ke ubaba wengane zami at the end of the day angiyithandi mina lento ukuthi ingane yokhuliswa umunye ubaba. Uyayichaza lento ukhuluma ekujuleni kokuduka kwakhe ukuze ukwazi ukuyosurvive emanyaleni ukuze ukwazi ukuyongena la uNkulunkulu uthi akungenwa khona. Lithi iBhayibheli wakhuluma uNkulunkulu nabantwana bakwaIsrayeli wathi ningabathatha abangakholwa. Lithi iBhayibheli kodwa uSolomon walutheka kubo abezizwe ngothando besifazane babezizwe. Lithi ebudaleni bakhe esemdala bayiphendukezela inhliziyo yakhe yayingaphelele yayingangenile ngokuphelela kuNkulunkulu njengoyise uDavid. And so for that reason wakhanda ama-altare lapha eSamaria wakhanda ama-altare la kokukhonzwa khona iThixo ngoba wayekhuziwe. Sinabo oma bethu namhlanje bayakhala bakhaliswa izinto abayi-adjusta mhlaba bafuna ushada nalamadoda angakholwa ngoba enamatekisi angakholwa ngoba neyinkomo engakholwa ngoba unomuzi omkhulu. uNkulunkulu eshilo ukuthi ayishadwa indoda engakholwa. Wethu khulumela phansi wethu nomoya phansi wethu yakuzalisa ingane wena once wamukela ivangeli ukhaya nobumnyama akuhlangani. Yekela ukuthi ubaba kaGele ubaba kaBoy uAyo noAyo ayihlangani once wakholwa uyaphuma lapho. Kodwa sisibethi bayo adjust umyalo kaNkulunkulu. Cha Nkosi yami izinto engithanda ngaye I know ukuthi akakholwa kodwa akakazazi anqabele kuyosontweni. There's nothing to do nesonto la. uNkulunkulu akasho ukuthi menganqabe kuthiwa umuntu ongakholwa akashadwa. Siyawu-adjust umyalo kaNkulunkulu siyawu-adjust sizama ukuchaza kahle lento yayenziwa uSawuli uma kuthiwa akayobulala uAgage nezizwe zonke zakhona ebulala nemfuyo yakho. Lithi iBhayibheli wafika la wabona inkomo ekhuluphela wabuya nazo kube sengathi uNkulunkulu lento wayeyikhulumile wayengazi ukuthi wayethini. Lithi iBhayibheli wayethi ngifuna ukumshayela iBrayi enkulu kaba. Lezinto ezenziwa osisi bethu namhlanje labo hunta namazinya brown abagcwele insangu nenzipho ebrown abahlala bebhema bayabachaza namhlanje osisi bethu baxhashaza abafana abangakholwa taxi driver baxhashaza abafana emgwaqeni babachaza babalimaza babuya sebekhathele babuya ngoreverse ongakhanyi sebabuya kuzochaza bathi ningasijudge nathi kanti batshelwa siyawu-adjust umyalo kaNkulunkulu so that we will benefit from it. Osisibethi baphethe ama-iPhone 16 akasebenzi uyithengele elohunta akakwazi nokuhlukana naye. Ngelinye ilanga uyomfaka inhlamvu umzalwane afele emanyaleni njengempukane wakhuzwa wangezwa. Njengoba sikhuluma nje osisibethi bayakotisa kwabanye abafana umbiza ngamakoti akashana uvalo ukuthi ekhaya kuba kwazi nolamthuthu
owakhishwa lo mfana uNkulunkulu utshela ukuthi ayenziwa leyo nto le abanandaba because they are benefiting from kule mkipito yabo. Siyaw-adjust umyalo kaNkulunkulu akushilo uNkulunkulu weda kuzwakala kahle uma sebafuna osisi bethu kuyongena kulamanyala bazochaza bechazile abanye bathi obrother abakholwayo bayabhora mina ngeke ngikwazi ukushada umuntu obhorayo le ndaba ukuthi bayabhora basho ukuthi angithi wena uphuza ubhemi awuliphili izwe uphume impilo yakhe yaphuma yehlukanisa kanti bafuna ukukholwa bethi mebekholwa kodwa impilo yabo iphinda ibe idabula bo bebekhona ngapho phinde bebekhona ngapho ngoba akekho umzalwane obhorwa insindiso athi umfana osindiswe uyabhora mosindiswe ngempela unless mawuyilulwana mawuphiliswa kumnyuzi mawuphila idouble life ungazi noma usindiswe uyakholwa ungazi noma uyabanda noma uyashiswa akekho umuntu obhorwa insindiso uma esindisiwe laba bathi bayabhora because baphila double life bahoxama kuya ngokuthi isimo sempilo sobhlungu ma kunempi ngaphandle ukugijimela emanzini makubheda emanzini ukugijimela ngaphandle baphila double life. That's why bezobathiwa kuyabhora labo brother abasindiswe bayabhora they will try by all means ukuthi umyalo kaNkulunkulu abawadjust uthi noma ukholo sibaningi sibabonile obhuti bethu bashadene labo sisi abaphila double life futhi nesonto intombazana enhle phakathi neviki ipanzula ngathi lesbian because bayakwazi ukuadjust umyalo kaNkulunkulu so that they will be able ukusurvive noma ngaba yikuphi awukwazi ukumkhomba endaweni uyakholwa lo noma akakholwa lo ngoba ibethi bekholwa bephinda lokhu uNkulunkulu ekushila athi phumani ezweni abathanda izwe bayisitha senkosi ebuyayo lokhu uNkulunkulu bakwenza ngathi ukhuluma iphutha ukuthi siyaphuma ezweni nezinto ezikhona ezweni siyaphuma kulo kuba ngathi uNkulunkulu wenza iphutha okuright lokhu kwabo noma bekholwa babona bogcwala ezitedium bobukela ama R&B noma bekholwa babona bogcwala ezitedium bahamba bo support omaskandi ba everywhere ngoba kuba ngathi lento uNkulunkulu ashila athi phumani ezweni nasemkhubeni yana kuba ngathi wayenza iphutho okuright lokho kushiwo yibona so that they will benefit ekuphileni emanyaleni nasebandleni likaKristu siphila leyo mpilo yabantwana bakaNkulunkulu abaphila noma kanjani abahamba noma kanjani abagqoka noma kanjani so that bakwazi ukwamukeleka ezweni lasiphila khona kunabantu abangeke bakwazi ukuphumela obala bathi lokhu nalokhu ku-wrong. The reason why is because baya benefit kunabefundisi umhlaba angaphumela obala bathi itabana ziye ezulwini bathi ushemba kusena uNkulunkulu ngeke bakukhulume lokho ngoba kunabantu abathi uyagxeka lo mfundisi kunabantu abathandela ukuthi iqiniso balinyathela ngeenyawo bakhuluma lezi zinto zama blessing kunezitshumela ezimnandi kodwa engagxilile engagxeki umuntu engasusa umuntu emanyaleni akezimenza be comfortable akhuluma amagama esiGreek amagama amakhulu ehamba wagugulisha kodwa uzolenta ayingisusa indawo just nje uyakitazwa la uhleli khona utshela ukuthi this kind of lifestyle you will never make it. Badlala ngamagama nje ukhuluma amagama amakhulu kuchaza izinto eziningi anganasidingo dane umuntu ekutshela ukuthi le mpilo oyiphilayo ngeke uye la kuyiwa khona. Siyo-adjustile umyalo kaNkulunkulu chapter 7 verse number 8 uMark uthi niyeka umyalo kaNkulunkulu nibamba isiko labantu. Hayi ngoba singazi ukuthi uNkulunkulu ufunani, hayi ngoba singazi ukuthi uNkulunkulu uthandana, sikwazi kahle sikuyeke konke lokho. Sibamba lokho esatshelwa abaprofeti bethu, siyebamba lokho esatshelwa uZwane, siyeka izwi likaNkulunkulu elithi ungamthukuthelela umfowenu. Kodwa namhlanje kunabefundisi abangabakhulumisa abanye befundisi beze boma ngabe pulpit lithi iBhayibheli othukuthelela umfowethu yoba necala lo obiza umfowabo ukuthi silima embiza ngesiphukuphuku yoba necala kuyisona ukubiza umuntu ukuthi uyisilima uyisiphukuphuku asikuyekile lokho sibambe amasiko abantu umyalo kaNkulunkulu siphumile kuona. Namhlanje the reason why sikwenzile lokho is because we are benefiting from lokho. Namhlanje sibamba 21 days fasting bathi no Daniel's fasting. Isiko labantu izinto ezafundiswa amademoni ziqhamuka namadoda athila amakhulu kuthiwa khona uDaniel fasting.
kwala noma ubona ukuthi uNkulunkulu akaza afastisa abantu namaphula nobhatata ayikho leyo nto le kodwa kunabantu abazokutshela ukuthi ama-fasting ahlukane kangaki i-fasting eBhayibhelini yodwa isiko likaNkulunkulu umyalo kaNkulunkulu siwuyekile ukuthi mawuzile ukudla ukhumula ingubo zakho umbatha amasaka uhlala emlotheni ukuthandaza noma ukuzila ukudla enye isayini yokugcina kuyisola nokuyithoba nokuyonxusa enkosini maqondana nesimo esithile namhlanje nifasta ngobhatata nama-apula niphuza nolukuzana no-100% juice nikhanda ngamagama because umyalo kaNkulunkulu niyawu-adjustile ukuze nikwazi ukubenefita from kulawo manyala. The reason why kwenziwa lokho senzela ukuthi wonke umuntu ayizwela bekhona kube ngathi senza khona kanti senzi khona simukela wonke umuntu sifasta namadimoni enyanga nezangoma sithi noma sithandazile ingabi namandla lento esikhulumayo kube into eseyindebeni zomlomo ingabi namandla ngoba sibalekele emyalweni sa-adjustela emthethweni womuntu si-adjustile. The reason behind ukuthi siyabenefita namhlanje ama-fasting angene kusenaphuma ngo-12 mongambuza ukuthi ukuthatha phathi yenziwa ngamandla mongakwazi ukufasta it's not a must ukuthi fast ayikho fasting ophuma ongene kuseni phuma ngo-12 unabantu abaku-adjustile benza abantu bafasta into engekho fasta ingqondo yakhe ayikho fasting ophuma ongene kuseni phuma ngo-12 wayithatha phi leyo nto le khona fasting ophuma ongene kuseni zophuma ngo-5 ikhandiwe zikhandwa abantu ngoba umyalo kaNkulunkulu usuyekile lokhu uNkulunkulu akufundisayo yiloko kwayekwa kwakhandwa izinto zabantu. The reason why is because lezi zinto sizenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukungena noma ngenzanga khona akashaye efana kalo kwenza ngathi wenza khona engenzi khona ukandwa i-artificial gospel into shase ngathi into engathi fana nayo kungasiyona ungakwazi ukufasta ukwazi ayikho fasting eyaka 2 hours ayikho fasting engene kuseniphuma ngo-12 ayikho fasting engene kuseniphuma ntambama asikaze sayibona thina eBhayibhelini but kunabantu aba-adjustile so that kuzofasta namalulwane nezangoma nenyanga bathi bonke basemthandazweni kuthandazela into engeke engana-impact engashintshi umuntu engabi namandla ngoba asenzi khona it is just artificial fasting into engekho siu-adjustile umyalo kaNkulunkulu so that everyone akwazi ukuba khona si-act as if like senza khona kanti akusikho. Wathi uJesu hambani niyobafundisa enganiyala ngakho chapter 5 wabatshela concerning the chapter 6 concerning fasting athi mawuzila ukudla ungabonakali ukuthi uzilile ukudla namhlanje sinabantu abathi ngibophe ibhanti inkosi kube ngathi uyahloniphisa kanti uadvertise ukuthi uzilile asitshelwanga kanjalo uJesu wathi ningabantu bangakwazi ukuthi uzilile namhlanje nibhala nezincwadi kuba ngathi into enamandla umuntu esitshela ukuthi webambe u40 days fasting ehlonishwe shela izandla kanti imfundiso zamadimoni eqhamuke nabantu abafuna uku-adjust so that everyone asondela ku that man is very powerful wakhe wabamba 40 days noma ubani omaphambi kwabantu wakhe remember ngikhumbula ngisemthandazweni ngoku-30 days bani zonke lezi zinto yimfundiso zabantu fundiso zamadimoni. So adjustile umyalo kaNkulunkulu so that we will benefit from. Uthi Jesu kubapostoli nibafundisa ukugcina konke nganiyala ngakho. Bafundisa ukugcina konke nganiyala ngakho. Unabantu abathi ngoba uNkulunkulu wezwi lakhe. Akunandawo ukuthi ugijima kahle kangakanani but if awuyenzi khona akushoyo lokho kwenza ku-useless. Sinamabandla egcwele emabandleni namhlanje sithi siyanikela sinikele just senze isiko impilo la kuleli sonto. Abanye banikela kuma-altare amadimoni. Zikhona idingo zikhona endaweni la khona kunesidingo khona ingane eziswela khona abantu abasesidingweni asikwazi ukuya kubona asikwazi ukuya emphakathini asikwazi ukuya ezikolweni ngoba sibanjwe lama-altare yakulamasonto esikhonza kuona. Umyalo kaNkulunkulu su-adjustile so that we will benefit from. Yabona ekukholweni la kwamsindisi kunezinto ozenziswa ukuthi uyakholwa. Think one day siyokhuluma ngakho lokho noma sake sakhuluma ngayo I don't know. Kunezinto ozenziswa ukuthi uyakholwa usindisiwe.
uJesu waphila noJuda noPeter noThomas. eThomas ephila nemngabaza ngamkolo nje ukuthi uKristu. LoJuda iassignment yakuzomdayisa. uPeter wayenamawalo kodwa waphila nabo wabekezelele ngoba eyinkosi yokuthula. Sithi sikholwa sisindisiwe namhlanje abantwana bakaNkulunkulu kunabantu esingakwazi ukuphila nabo ngoba sikwazi ukubekezelelana. Kunezinto ozenziswa ukuthi uyakholwa kodwa kunabantu abashumela abanezambulo abanamandla ukuthi uzo ukuthi noma eshumayela but kunento eshodayo kuyo neveza kuyo ukuthi uyakholwa. Bona kuna noma sebekugivile yabo bakushayile esontweni bakugive yonke indawo kuna lento ekumele isale ukuthi hey kodwa uyakholwa lo mzali wena sukutholi lokho kuwo ukuthi hayi no sengikwenziswa ukuthi ngiyakholwa asikutholi kuwe asikutholi. Chapter 7 verse 8 niye kumyalo kaNkulunkulu nibamba siko labantu athi verse number yabona nje kuamasiko abantu nje lento ukuthi ukukhonzwa ngesonto kuamasiko abantu ukuthi ukukhonzwa ngomgqibelo kunamasiko abantu ukuthi kunosuku lokukhonza sinalo usuku lokukhonza asilazi usabatha ukuthi lalinini uJesu ngelinilanga ma bephikisana indaba yesabatha uthi uJesu anazi yini ukuthi in the Old Testament abapriest etempelini bebesebenza bakhipha imlotha kodwa bebengabi nalo icala uma bephakathi etempelini. Uthi anazi yini ukuthi uDavida nawe ehamba nabo wakhe wangena etempelini wayefuna ukudla kuthabangakele wanikeza izinkwa zayinyavumelekile ukuthi azidla anikwazi indloko sethu uJesu tempele ngoba kunesathi na umuntu nabantu namhlanje abathi noma seefikile lo mkhulu kunali isabatha abasoloko bakhomba usuku baye kumnikazi. Indaba esawathi yona yodwa athi one day that we need to teach. Namhlanje kunabantu abakhomba abantu amasonto ukuthi akwazi ukukhonza ngesonto ngoba iSunday sibamba amasiko abantu asinalo usuku lokukhonza alukho eBhayibhelini sinalo abakhonza Monday ba right usuku abanalo la bahlala khona ukuhlanganela ukukhonza abakhonza ngolosibili ba right lona usuku abanalo lokuhlanganyela ukukhonza abakhonza ngolosithathu ba right lona usuku abanalo lokuhlanganyela ukukhonza noma luphi usuku abasuke benalo for ukukhonza lu right kodwa amasiko abantu akhanda abantu abaprogram ukuthi umuntu okhonza ngesonto ukhonza kabo ukhonza right ukhonza ngomgqibelo nokhonza ukuthi ukhonza nabakhonzela endaweni ukuthi ukhonza asinayo indawo yokukhonzela asinalo usuku lokukhonza abahlanganyela phansi kwezihlahla njengebandla ba right abakhonzela emabhasini ba right bahlanganyela khona abahlanganyela ku one room ba right abahlanganyela egarage ba right abahlanganyela noma ikuphi ngoba la ibandla yithi indawo siya kuyona indawo yokuhlangana ukuthi sihlale isikhonza njengebandla okuningi okufundiswa abantu imfundiso zamadimoni because they benefit kulezi zinto basoloko beyikhuluma yizona abakwazi ukumanipulate impilo zabanye abantu kusukela kuzona. Niye kumyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu 90% ezinto ezifundiswa namhlanje akusona imithetho kaNkulunkulu 95% ezinto ezifundiswa ngokweshuma kusilona iBhayibheli. Uma wakho wazi umuntu yakutshela ukuthi uAbraham wayewakhipha okweshuma uqamba manga iBhayibheli alisho ukuthi why uAbraham wakhipha okweshuma akubhaliwe eBhayibhelini. Anyone who tries to explain ukuthi why wakhipha okweshuma ukhuluma ingqondo yakhe so that uzokwazi ukubenefit by manipulating abantu ukuthi why yini why kumele bakhipha okweshuma. Anyone who explain Mark chapter 3 leli verse elikhulu ukuthi niyangirobha ngemnikelo nani leli verse labhalwa 100 years after uIsrael ebuye eBabylon kukhuzwa abapriest emkhubeni yabo ukuthi uma uIsrael eletha okweshuma bona bayakudla. Anyone trying to explain lela verse elibhekise bandleni uqamba manga lela verse elikhuluma nabapriest lithi Bible chapter 1 no chapter 2 uthi lo myalo ngulobela nina abapriest but siu adjustile because siya benefit from kulezi imali sifike esigabeni la khona si adjust umyalo because so that will be able to manipulate abazalwane so that we will benefit from lezo zinto.
namhlanje uma ufuna ukushada uyobuza umfundisi ngamshada yini usibani bantu akunankinga uyokholwa ngendlela awuyasaba ukutshela ukuthi hayi manje ngakholwa kashadwa ngeke asho ngoba uyakwazi uzodikila uhamba no sisibethi bayacasuka phela uma ungathi umtshela ukuthi akashada umuntu ongakholwa uzokushiya bazohamba miyalo kaNkulunkulu so adjustile so that we will benefit. Namhlanje sinemfundiso etshela abantu inyama zengulube inyama zebani banyama elithi iBhayibheli okudayiswa silaheni kudleni ningabuzi. In the Old Testament uNkulunkulu wakhuluma noIsrael watshela ukuthi izilwane engahlukanisile ningazidli. In the New Testament ukhuluma noPeter lithi iBhayibheli wabuye wafikelwa isiyezi mefikelwa isiyezi kwase kuvela indwangu kwavela izilwane in the Old Testament wathi ningazidli. iBhayibheli wathi kuNkulunkulu kuPetro hlaba udla Petro wathi uNkulunkulu wathi uPetro ngudla ukudla mina ongahlukanisile ukudla ongcolile wathi uPetro uNkulunkulu kuPetro uthi engungcwelisile mina uhlukanisile uthi uPetro mevuka lapho uthi ngase ngazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthatha ivangeli eliso kwabezizwe. Manje kuchaza ukuthi in the Old Testament lokhu ezilwane kwakuthiwa singadli lesingeyitshisi nezilwane engahlukanisile wayechaza ukuthi isizwe samaHebrew noma isizwe sakwaIsrael akuvumelekile sihlangana nabezizwe. Immediately ebona lezo izilwane in the New Testament wa understand ukuthi ivangeli uNkulunkulu ufuna liya kwabezizwe. Kodwa namhlanje nabantu abame ngengulube bame ngamakati bame ngokuthi akudle iBhayibheli konke okudayiswa silaheni kudleni kwake kwaxatshanwa. I think chapter 7 lasifunda khona I think verse number 23 lithi iBhayibheli amaJuda nabaFarisi babona abafundi bakaJesu bedla izandla bangayigezile kwavuka omkhulu umsindo. Lithi iBhayibheli wathi bathi kwenziwa yini lokuthi abafundi bakubedla bangagezile izandla wathi uJesu ubona nazini ukuthi okuqhamuka ngaphandle akumngcolisa umuntu kodwa ukungcolisa umuntu lokho okuqhamuka ngaphakathi ngoba ngaphakathi khona ukuzindla kabi khona ubuthakathi khona umono khona zonke lezi zinto but kunabantu namhlanje abashumayela iappearance ukugqoke kanjani ufaka iduku ufaka isikete eside kodwa babe nenhliziyo ezimbi suchithile umyalo kaNkulunkulu ukudila nephakathi liphumele ngaphandle sidila ngaphandle kunandaba uthi nokumona kangana. That's why bafaka amaduku bamboza indlebe bafaka izikete ezinde bavala amaqakala kodwa banenhliziyo ezimbi ngoba abatshelwanga ukuthi la embusweni kubalulekile iphakathi lakho nema ngaphandle lakho kubalulekile ukuthi ngaphakathi unjani bese liyahambisana ngaphandle lakho. Uma bekubuka abantu ubonakala ukuthi you are representing the kingdom nephakathi lakho la uNkulunkulu lathina singakuboni khona uNkulunkulu ekubona khona kufakazelana ngaphandle lakho. But sinabantu namhlanje abame ngokugqokoda babe nenhliziyo ezimbi abanye bame ukuthi bayintombi nto babe intombi nto nenhliziyo ezimbi enomona ehlebanayo enamagroup engazwani uma ufika kubona uyayizwela ukuthi awumukelekile kubona kodwa bame ngokuthi ibandla abanye bafundisa ukuthi isonto kuyilona yilela abakhonza kulona bona siuchithile umyalo kaSimakade. Abapostoli ngelina bakhe babuya lithi iBhayibheli babuya bafica abanye bakhipha amadimoni bathi hayi kunabantu lapha ajesu bayekeni uma ukuthi abamelene nathi laba abantu bethu bebefuna ukuchaza ukuthi ukuyibona abantu laba bahambisana nabo because kunamabandla namhlanje afundisa abantu ukuthi ibandla okuyilona leyokhonza khona bona the rest akusilona ibandla. So adjustile umyalo kaNkulunkulu so adjustile ukuthi will benefit from khona. Kodwa uNkulunkulu uyazi thina sinjengabakhongi we want to emphasize lokho thina sinjengabakhongi umsebenzi wethu ukuthi masithunywa kwazwana ukuyokhongela umkhwenyana sifika sisho lokho asithume khona sishiya lokho asinikeze khona. Uma ukuthi basixaka khona into esingayiqondi sibuyele emuva noma siyafona naku singakuqondi la nanto esingayiqondi la uyena kumele asitshele but thina sesiyayikhulumela thina sesiyazenzela because we are no longer representing lowest to my siyimela sesizona isebenzi everything is all about us.
adjustele ukuthi sikwazi ukubenefit, si-adjustele ukuthi sikwazi ukuthi abazalwane beqhubeka basinikeza imali iyophela ngelinye ilanga, umbuso uyovalwa. uNkulunkulu uyosibiza sonke thina sesisebenzile, nathi esenza abantu bemukeleka noma bangakholwa, nathi singabatshela ngeqiniso ukuthi akwenziwa lokhu kwenzayo kulombuso, ngoba siya-adjusta konke lokhu uNkulunkulu akukhuluma sikwenza ngathi akunankinga. Uze umuntu ethi no, akunankinga, kodwa lokho as long as wenze ngalendlela. Who are you who adjusting umyalo kaSimakade? Why si-adjust is because we are benefiting from it. Benefit. We are adjusting the gospel of Christ for our own benefit. Namhlanje sinabafana bahamba bayibiza ngabapostoli. Ngeke sibatshele ukuthi awusona umpostoli wena. Why? Because le nto yakhe yobupostoli imenza azizwe emkhulu kunabanye. Namhlanje sinosisi bethu nje abayibiza ngabaprofeti, ngoba bahlala baphupha inhlanzi, bahlala baphupha imgodi. Obululu bakhe bathi you are the prophetess. Ngeke sibatshele because basupport abazosubmit under our authority. But I need a spiritual father. Babuzwan, can you be my spiritual father? No problem. And then you have to bring the tithe. Mbo spiritual father angeke ngimtshele ukuthi yeke lento yenzayo. Kunabantu engeke sibakhuze kule mkhuba yabo ngoba siya benefita kubona. Once saba ama spiritual father abo bazokhipha okweshumi kithina. Babe thina siba nama sons and daughters in the kingdom. Kunabantu aba-adjust imiyalo kaNkulunkulu basibuyisele in the Old Testament, iy'kolo zabaprofeti bafuna ukuyivusa kuze kube namhlanje. Ekhona umoya ongcwele, kuba ngathi umoya ongcwele omunye wey'ngilosi ey'khona. Umsebenzi kamoya ongcwele ephikwa noma ngabe ukhona. Kunabantu abangabazi ubungozi bukamoya ongcwele ubukhona bakhe engarecognize. Uchazwe ezinye zezinto umoya ongcwele esale nathi. Uthi uJesu mechaza indaba kamoya ongcwele uthi othuka mina uyothethelela, othuka ubaba uyothethelela, kodwa uthuka umoya ongcwele akayikuthethelela kulelizwe nakwelizayo. Kodwa ethe khona umoya ongcwele abantu bakhuluma inganekwane. Edabuka umoya kaNkulunkulu ekhona phakathi kwethu soloko sichaza inganekwane, the school of the prophets. Wathi washo iqasha icima kunendoda ethile efundisa abantu ukuprofeta, kanti lokho kuwumsebenzi kamoya ongcwele ngoba sishiwe naye. Futhi kwamthatha isikhathi umoya ongcwele ukuthi ehle, ngoba kwakumele kube nesivumelwano phakathi kwakho umoya ongcwele noKristu ukuthi njengoba uye emhlabeni nje uyohlala nabo. Uyohlala nabo. Ethe phakathi kwethu sikhombe emuva, simbiza ngento, kunento engizwayo. So adjustile imiyalo kaNkulunkulu. Adinga ufuna sibuyele emuva siyoqala kwa sifundisa abantu indlela ensindiso ukuthi iyodwa indlela ensindiso. Namhlanje sandelwa abantu abasitshela amaphupho athi mina ngikaze ngisengake ngaba nomzalwane omunye sikhonza athi mina angishunyezwanga. Ntakwazi ukukholwa ungashunyezwanga. It means awukazi usindiswa, ngoba lithi iBhayibheli bekholwa kanjani abangashunyezwanga. Awukwazi ukuthi usindiswe kodwa ushunyezwanga. Ngisho nompostoli Paul washunyeza uKristu emveni kwalo kwathunyelwa eDamasco ukuthi uyohlangana noAnaniya umfundisa konke kumele kwenza, wabhajadiswa. Awukwazi ukusindiswa bese usichazela izitori ngoba kunomuntu okutshela don't worry it's fine. No, it's not fine. The reason why bangafuna ukutshela iqiniso is because baya benefit from when. And uyofa yendaweni la khona kufudumele khona. Mina ngiyamazi umuntu onikelayo ufa ngamboni uNkulunkulu. Ngiyamazi umuntu oshumelayo ayofa ngayo ezulu. Ngiyamazi umuntu oyenza konke ohlina ngamboni uNkulunkulu, kodwa akekho umuntu ogcina izwi likaSimakade. Lithi iBhayibheli uthi uDavida, inhliziyweni yami ngiyokulonda izwi lakuthi ngone. Sigcina izwi lakhe. Musa ukubhayiswa amasonto, musa ukubhayiswa imiyalo yozwana, uyeke izwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wafundisa umpostoli Paul kubazalwane baseBeria, wajula umpostoli Paul. Imagine umpostoli Paul nezambulo zakhe. Lithi iBhayibheli bathi beqeda ukukhuluma basicela ukuyohlola embhalweni, ufuna ukubona ukuthi kunjengoba usho yini ngokwesiprofeti from Old Testament. Namhlanje siphethe amalulwane avuma noma yini. Uyobhubha mosalandela uzwana bekudukisa. Uyobhubha. Yobhubha. But the reason why bangeke bakutshela iqiniso is because kunabantu ngempela abadukiswa ukuthi abakaza batshelwa, because kuyasengwa la kuwe ubanikeza ubisi, but it's fine. Bakwenze wangakubona nokukhathazeka kokuhlala nendoda ungashadile. So neminyaka uhleli khona awukaze ukukulimaza lo. Bakwenze
wakaba comfortable ukumithisa amantombazane ebandleni ungabe into yalutho. Futhi la sewamithisile you are not willing ukuwashada usazoqhubeka namanye. Umpostoli Paul metshela uTimotheo uthi Timotheo la ngama elder la meaning the pastors laba bangama elder mabona noma mabebed discipline them phambi kwabanye so that laba balalele bethuki. Labo ngabafana la young lion emithisa khona lebandleni ngeke kakhuzwe. Kufanele ba discipline ebandleni ukuze bebe novalo nabanye ukuthi hey mangayenza lento le sokhuzwa so discipline kabuhlungu abakhuzwa livela kumbozo eqhubeka eshumayelele. So we adjustile umyalo kaNkulunkulu because we are benefiting from these people. Lomsizana umuntu uzuzizwe lonke kodwa ugcineni elahlekelwa ukuphila kwakhe. uNkulunkulu uyazi ukuthi sinabefundisa abanganaso sibindi. Kulula kakhulu kuba manipulate uma wenza into wrong uvela umvakashele ofuka umnikeza isamba ngesonto uzoyibrusha le ndaba lwakadlulisi. Futhi uma ngakho kwabakhona abantu abafuna ukulivusa lo daba ukuze discipline ngamana uqoshe wena ukusala lelululwana. Namhlanje kuhamba abantu abebe nomoya kaNkulunkulu esasihlanganya kanye nabo because kwagcina lezi ifebe esikhonza nazo ngoba kwangeke kuhambe zona ngoba zinemali. Kwaphuma abantu abebekhona benomoya kaNkulunkulu sasihlanganyela kanye nabo. Kwaphuma ingceke zikaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhuluma kuzona zasishumela zezivuselele. Kwangeke zikwazi ukushumayela ngoma iqeda ukushumayela lezi izitabane zizohamba ziyobrush umfundisi noma umfundisi ukuthi usibani banakangiphiwe. Kugcina kusala kube idama elinukayo ngoba laba babizwa uNkulunkulu bayathukwa, bayahletshwa, kukhulunywa ngabo, bazama zonke indlela. Kusala lezi abazalwana ababenefita from bona. We are adjusting the law of God. We are adjusting the gospel. And mase adjustile senzela ukuthi sikwazi ukuqhubeka survive from bona. But liyeza usuku lokuphela. Nilona loyo maphambi kwasimakade. Lokho esikukhulumile nasikufundisile umuntu yolanda ukuthi wakuthatha kuphi. Nalabo ba decide ukuthula. Saka sayikhuluma le topic ukuthi wena owaziyo kumele ukwenza ungakwenza kuyisono. Nalabo abathula athi mina ngifuna ukugxeka ukubona kwenzeka abanyala phambi kokuba necala. Ueli waba necala ukuthi ingane zakhe ziganga phambi kwakhe lithi iBhayibheli wangayikhuza wambambatha ithi iBhayibheli kwathatha umphongolo kaSimakade zabulawa ingane zakhe lithi iBhayibheli wayemdala emkhulu ngomzimba mhlazana ezwa ukuthi umphongolo kaSimakade uthathiwe nengane zakhe ifile lithi iBhayibheli waphuka intamo wafa. Kuyicala kwakhona lokho nje ukuthi ufuna ukuba ku comfort zone, ufuna ukuthandwa nokunconywa ukuthiwa ivangeli la kuwena awugxeki umuntu ungemukeleke kubantu kodwa uyolahlwa ekhaya. Ulahlelo ukuthi awukwazanga ummeli iqiniso ngoba wawuthola kunabangani baka baphila noma kanjani abafeba phambi kwaka abaqhaphaza amantombazana ngeke ubakhuze ngoba bakuvala umlomo ngemali ethi ukhuleka mngane amakhipha ukosela inyama ngeke kubatshela lamanyala niwaphilayo awekho right embusweni kaNkulunkulu. Inga sisibethi baxhashaza phambi kwako, baxhashaza abafana abasebenzayo babangani bakho lamanyala babaphila phambi kwako. Why ungakhulumi? Is because bakubambile nawe uyabenefita ngoba bona banemali basebenza kahle. So adjustile umyalo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli obona umuntu ona engamkhuza uma efa leyo muntu igazi la leyo muntu liyofunwa kuwe. Siyafisa ngenza ukuthi niphilani kwazi nani nonke nimemezela ivangeli ngalikhuluma iqiniso because niya benefit kube sengathi anifuna ukugxeka anifuna ukuvela kahle kubantu, not because nifuna ukuvela kahle, is because niyazi ukuthi kunezinto manje ngayikhuluma kuyolambeka ngoba kuyalamba kulombuso. If you have decided ukuma umeli iqiniso kuyalamba in this kingdom, yalamba uyosala wedwa uncela isithupha. Kodwa kumnandi ukusala wedwa ukuthi ube nokuthula, inhliziyo yakho ube nokuthula, ukhuluma iqiniso ukuthi kulombuso akuvumelekile lokho. Namhlanje kufika abantu abangakholwa bafika bayinikela bese basinikeza isamba. Namhlanje sithengelwa ama sound system ezangoma nezinyanga, kuthunyelwa ama Illuminati, embuso obumnyama wona usponsor umbuso kaNkulunkulu. Asinaye asikwazi nokusense, asinaye ne discerning spirit ukuzwa ukuthi le mali le iphuma embusweni obumnyama. Bakhe kwake wafika kwasinye sangoma lapho kwakuthi uSimiyoni lithi iBhayibheli sabona abapostoli benza imangaliso zeza
ngesaka siphethe amadola lithi iBhayibheli sasifuna ukuzotapa ogcubeni lento eniyenzayo ukuthi nitapa ogcubeni yathi madoda ngicela ukutapa ogcubeni kube yiwena ngabe uthi tapa uyithandeze ubeka izandla uthi you'll go places God will use you lithi iBhayibheli bathi hamba uyobhubha nemali yakho ayidayiswa lento esiphethe dayiswa le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe mawukhona la ngakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda aye kuphikisana iloko nganza kwethu esikumemezelayo iloko esikumemezelayo ebusuku ukuthi we have adjusted umyalo so adjustile kancane nje sithe ukulungisa sulungiselela ukuthi sikwazi ukubenefita from khona angimethemba umuntu okwenzeka amanyala phambi kwakethule kunabazali abangakwazi ukukhuza ingane zabo ngoba zingama breadwinner bayabenefita kuzona uma bangayikhuza ngeke phela bathengele isaka lempuphu kungcono ulambe kodwa ukhuluma iqiniso mhlazana sidecide ukumemezela iqiniso salahlekelwa abangani mhlazana sidecide ukumemezela iqiniso salahlekelwa abantu esasibenefita from bona mhlazana sidecide ukwenza lokho siqhubekeni ku verse number 9 Mark chapter 7 verse number 9 wayesithi kubo yebo ngechitha imiyalo kaNkulunkulu kube nigcina esikolweni mina verse ngilithandayo lapha verse number 12 ngokuba ngiyambona la khuluma ngomnikelo verse number verse number 10 ngokuba uMose wathi yazisa uyihlo nonyoko nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa kepha nina nithi uma umuntu ethi kuyise noma kunina ikhobani okungokuthi umnikelo lokho engaba usiza yima ngakho anisamvumeli ukuba enzela uyise nonina noma unina utho yabona la elento echazwa yinina mase nikhuluma lezi zambulo ama first fruits la khona nithi nifundisa abantu ukuthi abazonikela endlini yenkosi uqala uthi uJesu hayi mangaze ngifundise lokho nje mina umuntu akaze sewihla nonyoko uthi nina ma kunabantu abaphethe igift uma bayilethe endlini kaNkulunkulu ndi it's fine abazali beni God will provide uthi uverse number 13 uthi izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko leni enilivezileyo nokunye okuningi okunjalo niyakwenza bona izwi likaNkulunkulu liba liyize livele liyamanyala la khona kufundiswa abantu kunakekela befundisi kunakekela amasonto kodwa sibanganakekela abazali babo banganakekela abafowabo umpostoli Paul uthe ezwini lakhe uma umuntu engabondla bakubo mubi kunongakholwa kodwa sinabantwana bakaNkulunkulu aba-adjuste izwi likaNkulunkulu abasayema kubo bahlala amameshini banakekela befundisi banakekela ama-young lion banakekela o-prophetess kodwa uma wakhe uyalamba osisi bakhe bavudinga amalayisensi obhuti babadinga ukulekelelwa ngeke abalekelele ngalutho ngoba kunomuntu owabafundisa ukuthi God's first wathi uJesu not God's first umuntu akanakekela uyise nonyoko ngoba uma umuntu engakwenzanga lokho umyalo kaNkulunkulu niwenza nibezi uthi hayi lokho kuphela kukhona nokuningi enikwenzayo kunamasonto namhlanje okwenziwa lento uthi ama first fruits njalo ngoJanuary imali inikezwa bona bathi bayenza izwi likaNkulunkulu ulambe hambe uyofuna kunabantu bathe shiqi komashonisa manje yikweletu because kunamuntu wabatshela ukuthi uNkulunkulu kumele athokoze kanti kufundiswa izifundiso zabantu kunendoda ethi le budget angabo mazithi January hambe yothenga imoto ezintsha it's not about supporting the gospel it's not about sacrificing for the gospel but it's about indoda eyodwa nje esupportwa ngoba umyalo kaNkulunkulu so adjustile ukuthi sikwazi ukusurvive from le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu makhono la ngakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda iloko nganza kwethu esikushilo nesakushona namhlanje ake ngigcine ngalokho kafishane bafowethu bese siyaphumula angigcine ngalokho kunalento ekhona kulezi insuku yabantu abayibiza ngabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe athi mina ngiyakholwa kodwa ngikhoza esontweni labantu abangasindisiwe ayikho into enjalo ekintenja iBhayibheli ongithanda kathabathi siphambana ngilandela and one of the reasons esenza ukuthi sikwazi ukuhlanganyela nabanye abazalwane is because siyakhulisana
siyakhiwa. So usurvive kanjani wena wedwa usindisiwe esontweni labantu abangasindisiwe bese uyitshela ukuthi ukukhanya lapha iBhayibheli alikushilo lokho. Akekho umuntu ongasindiswa ekhonza kwaShemba athi mina ngisindiswe kodwa ngwaShemba. Lento lekhandwa yinina. Ngoba uma ivangeli lakhe lafika kuwe uyaphuma kubo. Akwazi usindiswe emanyaleni. Lakho levangeli ngashunywa ukuthi wena wedwa kodwa usindisiwe. Amanga awusindiswanga. Because uma yenziwa lemkhuba yabo uma sebashunqisa impepho nawe uyashunqisa. Uma sekwenziwa lamaladi enene wafaka lapha eZayoni namalanani ngiyakwenza bese ekugcineni kusothi nami ngisindisa unamanga. Umuntu osindisa uyaphuma. Wathi uJesu zani nikimi. Nina nonke sindwane engikhatheni ngiyoniphumuza. Ongithanda akathawathi isiphambano esirepresent ihlazo engilandele. Uthi ongamshiyila unina abafuwa bodade wabo ngenxa yami akafanele ukuba umfundi wabo. Sidela everything salandela. Wathi uphethu ngelina ngatshela uJesu athi Nkosi thina sishiye konke sidele everything salandela wena. Umpostoli Paul konke kwakuyinzuzo kimi. Iposition sasinayo umpostoli Paul lapha eJerusalem why dedela iposition wamukela uKristu wamlandela. Unabantu abasindiswa labahleli khona. That's not a gospel. Ufuna ukuqhubeka kathi uphile emanyaleni. Ayikho into enjalo. Endaweni la khona uKristu angamenyezela ukwazi ukusurvive khona. Usurvive kanjani? Ukhuliswa ubani kuleyo ndawo. Besathi Sithembozi wena ko TikTok ayikho into enjalo. Umuntu osindiswe endaweni la khona uKristu angamenyezela kube sengathi kurata. Ayikho. That's not a gospel. Awukwazi ukusurvive ngoba uma sihlangene siyakhulisana uma sihlangene siyalekelelana lithi iBhayibheli lokuba iculi lokuba nani wena usurvive kanjani. Simemezela uKristu la ubuyela leyo bekushingisela impepho. Simemezela uJesu lokubuyela eziphambanweni. Simemezela uKristu lokubuyela koMaria. Simemezela uJesu lahamba wafaka amarosana kodwa uthi mina ngisindisiwe eRome namanga sindiswanga. Umuntu osindiswa lahlelo bayaphuma abantu abasindisiwe. Abapostoli uJesu wababiza bamlandela kwacaca abaphumelo babo ukuthi sebasindisiwe. Umuntu osindiswa lahlelo khona. That's another era esinayo. So that angeke bantshele ukuthi lahlelo khona ukuthi mosindiswe uphumelo bala. Caca uphumelo bala. Caca mzalwane uphumelo bala. Akekho umuntu osindiswa lahlelo khona. Ayikho into enjalo. Ukhuliswa ubani ulekelelwa ubani. Ayikho umuntu okhonza ko TikTok. Lesibonga uNkulunkulu sineze platform ukuthi share njengabazalwane kodwa umzalwane yamdinga umunye umzalwane. Phuma la uhleli khona. Hamba uyofuna indawo la kumenyezela khona uKristu. Ayikho umuntu osindiswa hleli emanyaleni. Usekumemezela kanje uJesu amemezela ngalendlela usaqhubeka ukhonza uMaria bese uthi kodwa kusala ngiyakhola unamanga. Wathi umpostoli wathi uJohane umbhabhadisi masenikholwa vezana izithelo zokuphenduka. Sinyathela sokuqala masosindisa ukuthi uyashiya la kade uhleli khona uyasuka comfort zone and you become a disciple. Ahambe nesikhundla sakho asikhona ipolitiki le. Uhambe nesikhundla asike isikhundla la kukhona iziphiwe esikhonzana ngazo nje abantwana bakaNkuluNkulu. The reason why ungafuni ukwenza le nto lezi because ufuna ukuqhubeka namanyala akho. Uza nezikhundla lento obakhokheli osibani ba namabishop nodokotela. Namhlanje kunezayona ezibizo sizayona esindisiwe asinazayona esindisiwe niba manje uthandeni ngisindisiwe. Simemezela ivangeli niqhubeka neziphambano. Simemezela ivangeli niqhubeka nayo yonke lezi zinto ezingane kwa. Ku-adjustiwe abantu bavela bayaguqula nje kube ngathi benza kufana kaloko. Angigcina ngalokho. uJesu esimkhonzayo ulindele u100%, u99.9% awufuneki kuyena. Ulindele 100%. So uthola kanjani 100% ngenxa yakhe. iBhayibheli wabafela bonke. Ukuthi abaphile bangabasaphile baphilelene wabafela. Umuntu engithanda thabathi siphambane engilandele bese kuba nomuntu ngiyolithola kanjani ibandla kuyilona lona uyena ozokudirect thandaza uNkulunkulu ngicela ngelekelele ngiholele endaweni la khona ngiyokhuliseka khona kholele la khona ngiyokuthola intando yakho ngizokuhlala ufukumela amanyana
iqiniso nawe uyazi ukuthi awukwazi ukusurvive kule ndawo ohleli kuyona, because kodwa ufuna uku-adjust ukuze welekeleleke uqhubeka namanyala akho. It doesn't work like that. Akekho umzalwane osindiswe ehlele emanyaleni. Umyalo kaNkulunkulu so-adjustile. The reason behind the law is because labantu abenza lokho bayabenefita from labo bantu. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu bafethu sizame konke okusemandleni ethu ukuthi asibe no life. Usizwe inkosi siyophusha sibe khona njengoba bengishilo ngiphinde nginikhombisa abafike late. The reason why senze ibukweni kanje kuvele indawo enkulu because icamera yethu, but ukusizwe inkosi ngathi niyabona ngathi sifaka uvaseline ngala, so the reason why sivela kanje bafethu ungabe vela ngathi kuyimpakamo ukuze wasi siyenza ngaleyo ndlela. Kodwa sisho njalo nganza ukuthi siyaqhubeka olife bethu sibuyile, uNkulunkulu uzoselekelela esiyokwenza bafethu ukuthi angeke sidonse isikhathi eside ngenxa yento eningi umuntu abhekane naso. Kodwa sisho njalo ebusuku makhona abarequestile isikhashana esifishane njengoba kulo 15 minutes bafethu sixoxeni bese siyaphumula, singawu-adjust umyalo kaNkulunkulu so that sikwazi ukubenefita. Siwukhuluma njengoba unjalo, siwukhuluma njengoba uzwela unjalo, singathi nawe understand, ngoba uma suzoduka kuba ngathi uya-upgrade kanti indlela yakho yokuduka. Ilokho sokumemezela ingane zakwethu ebusuku egameni likaJesu. uNkulunkulu akasenzele umusa. Ngifisa sengathi bonke abomela ukulunga nabalangazelela ukukhonza uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu akabasuthisa ngokulangazelela abaholela eqinisweni bafike la bafuna ukufikelela khona, abafuna ukuqhubeka namasonto uNkulunkulu ngathi angabenzela umusa nabo. Ilokho sokusho ngane zakwethu ebusuku egameni likaJesu. Bakhona abarequestile nibafowethu sixoxeni kafishane bese siyaphumula egameni likaJesu. Lokho sokusho ngane zakwethu uNkulunkulu akasenzele umusa ensukwini zokuphila kwethu. Uhambo luselude, but singawu-adjust umyalo kaNkulunkulu so that we will benefit from it, because one day sizoma phambi kaNkulunkulu silanda indlela esayenza ngayo. We are no longer preaching the gospel, we are preaching our own interest. Wonke umuntu ubiziwe, wonke umuntu unomoya kaNkulunkulu, wonke umuntu unokwasho kwacima. Ningi izambulo ezikhona kodwa ekhulunywa abantu abakhulunyiswa kulamba, bakhulunyiswa abantu ngoba bathanda ama-position. Bakhona nibafowethu abarequestayo kafishane 15 minutes bafowethu siphumuleni egameni likaJesu. Ngisemnambithi bafowethu, ngisemnambithi, abasemnambithi siyabingelela uma bekhona. Ngisemnambithi e-Ladies Meet. Ngilapho kuleli viki athi ngamaviki amabili ngoza ngibuyele emuva Friday next week Friday. Ngisemnambithi bafowethu, uma bekhona abasemnambithi hawu sikhona la emnambithi. Sanibonani, siyabingelela bafowethu egameni likaJesu. Bakhona number requestile ngane zawethu kafishane nje sixoxeni bese siyaphumula. Sanibonani. Uma ngekho bafowethu siphumuleni, uma ukuthi akekho bafowethu siphumuleni. We are trying to request, ngibona lo uzama ukurequesta la life coach siyabingelela. Siyabingelela Mr. Mangete Ntshosho omnyama. Ushomile impela, siyabingelela mphana. Siyabonga kakhulu ndoda kaNkulunkulu. Kuswelekile baba yiyo. Ungagudluki kodwa nje ngazi kunjalo nje nokubona nje ngiyaqala ukubona ulife wakho, but nje ngisukuma nje nokubonga kakhulu mntaka baba ukuthi noma sekunje kodwa kube nensali ezosala nje imesikhaleni, ingaqhemi nalutho, iqheme nje neqiniso likaKristu njengoba linjalo. iBhayibheli lithi owonayo angabe sona, owebaya ngabe linjalo nje ivangeli likaNkulunkulu. Alishintshwa, asi-edi,
asinciphisi hayi kuswelekile impela baba ngithi nje angibonge ukuthi nje ayiye phambili noma ingafuneki lento le oyiphethe ayifuneki ke nje lezi insuku ya ayifuneki nje sisevangelini leyikhothane zabafundisi kuyakhothwana nje but ngiyabonga mina ukuthi kusekhona insali angibonga kakhulu mntaka baba ngila eFree State kodwa ngihlala lapha eKatlehong seFree State ngendaba yomsebenzi but then siyabonga kakhulu mphathi ngisuka lapha eDumbe ekhaya la ngisuka khona siyabonga mphathi kuthiwa yelapha eDumbe ingozi kabi ngomuthi lethiwa yeshani ngezulu ngibuya ngokuzolala but wamsebona kakhulu ngakhula basho njalo kodwa hayi angibonanga lutho ekukhuleni kwami siyabonga kakhulu mntaka baba siyabonga nje uNkulunkulu akusize uNkulunkulu akuvikele nje isibindi lesi onaso ya isibindi sika Paul ya kushumela nje ivangeli nje ngoba sibe sisenkingeni kule insuku senkingeni enkulu and lenkingi isuka khona lapha kumadoda kaNkulunkulu amadoda athi mayishumayela saze sayizwa lento kodwa namhlanje ashumayele elinye kodwa kuyacaca ukuthi kungenxa yesisu nje isisu nje simoshe yonke lento ya abantu bashumayela izisu ya bayigubhela imithombo yamanzi ithi iBhayibheli namanzi ngeke ahlale ngeke eme khona so siyabonga kakhulu mphathi ngijabulile nje ngijabulile kakhulu baba siyabonga kakhulu inkosi ayikwenze njalo mfundisi wami ngiyathokoza kakhulu amen mphathi amen sisho njalo bafowethu sisho njalo ebusuku siyabonga kakhulu sisho njalo nganza kwethu ukuthi izwi likaNkulunkulu yohlala linjalo le adjust futhi alamisana ngamasizini asilona izwi likaNkulunkulu uthi umpostoli Paul Mitchell Timothy uthi shumela ivangeli kuyisikhathi uma ungasiso aliswa isikhathi aliphanjaniswa isikhathi namhlanje nabantwana bakaNkulunkulu ba everywhere babona bafaka ikipa zepolitiki behle benyuka nepolitiki bayakhola basinisiwe babona ngapana ngabuthi uyakhola chani yakhola ngisinisiwe ayihambe kanjalo why kulapho is because baya benefit ayikho into enjalo kofuna abantwana bakaNkulunkulu sicaca siphumela obala kucaca nje ukuthi kukhona izinto esingazenzi thina kukhona indawo singatholakala kuzona hayi ngoba siyibona singcono sikhongcono is because sayenziwa sangcono iloko esikumemezela ngani zakwethu uma khona request le bafethu asho kulama minute ambalo nganza kodwa ke siphumuleni egameni lika Jesu so adjustile umyalo kaNkulunkulu the reason behind the law is because we are benefiting from khona that's why qiniso kulezi insuku lisikasi kakhulu uthi iBhayibheli kapha kwaIsrael esibansi kaJehova sasingasakhanya izwi likaNkulunkulu alivela kancane ngoba uNkulunkulu akekho la kunomsindo khona namhlanje kuvele inkonzo ezahlukahlukana nama movement la khona uma kuyiwe khona abantu bayobusiseka abafiki bahlaliswe phansi bafundiswe imiyalo kaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu akakufuni lokho uNkulunkulu akakufuni lokho uNkulunkulu akakuthandi lokho uNkulunkulu uthe singakwenzi lokho ngeke kwenziwe ayihambi kanjani nganza kwethu ekubhlungu kakhulu ukuthi siyobona mhla sifika kuye athi uJesu isango lincane kakhulu isango lakhona lincane kunithanda istatement ukuthi bayingcosana abalifumanayo uthi kodwa eliyekubhujisweni libanzi bayinqwaba ngoba asikwazi ukuhamba ingqungquthela sifika lapha sikitazwe lezi inkonzo zihanjwe nabantu abangakholwa abafika bakitazwe kunokuthi sifa sihlale njengebandla sifundise umyalo kaNkulunkulu sifundiswane izwi ukuthi uNkulunkulu utheka kufundwa akwenziwa lokhu kulombuso umuntu nomuntu ufuna ukumisa okwakhe endaweni la hleli khona abantu bamkhonza ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo umpostoli Paul uthi ngiyabafakazela abazalwane baseRoma bayamthanda uNkulunkulu kodwa bamthanda ngendlela yabo bayimisela indlela yokumkhonza usimakade so adjustile umyalo kaNkulunkulu so that we will keep on benefiting from embusweni kaNkulunkulu but uyeza umhlaba kuphela kuba sekulate yonke into esikhuluma ngayo namhlanje izokuyenza isense kodwa izokwenza isense sekulate namhlanje abantwana bakaNkulunkulu abathi ukudumisa uhamba becula ukukhonza usimakade uNkulunkulu akaza kukhonzwa amaculo siyakutshela ke manje sincenge lutho asikhathalele ukuthenjwa akaza kukhonzwa amaculo
bagcwala everywhere babanga umsindo kuba ngathi lemsindo abahamba bayibanga emgwaqeni bathi bakhonza kudanswe kulenga amabele abafake namabra bathi bakhonza usimakade nabanentombi zabo bese emveni kwentombi zabo kuculwe uma sokushunyele beyozela baphezulu umchamba hamba bema toilet kube sengathi kuyakhonza uNkulunkulu ngamaculo akunankulunkulu okhonza ngamaculo lesicala ukuzwa ngani ukuthi uNkulunkulu ukhonza ngamaculo agcina hamba phambili kucula 3 hours ukushunyelwa 30 minutes ayikho into enjalo makulo 30 minutes beyozela bonke abantu ayikho into enjalo mawuyilale nezinto eziculayo nje ukucula idakwa ayisiniswanga and angeke sisho lutho kubona because sime namhlanje sime ngamagama uthi ubani wabani ayikho into njalo zonke lezi zinto lezi mongayibuka zonke eziculayo idakwa zodwa mongayilandela obuzo sisibethu abahamba nabo lama movement abo abalalwa kanje labo sisibethu ngibona indlela esihlaza ngayo ngoba uyalazi ibhuluku likamfundisi ngeke zasizakala akekho umuntu olimela njengomuntu walala nomfundisi noma uthi umshumela kangakanani ngeke asizakala ngoba uyayazi induku kamfundisi so adjustile umyalo kaNkulunkulu for our own benefit and siya benefit from lokho osisibethu balinyazwa yizwe lezincebo eloko sokushoyo ngani zakwethu mayengekho requestile siphumuleni siwahlangana ngolosini ngesikhathi esifanayo le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu makhonela ngakholo September bafethu ungenele ukuzofunda ePhikisana uNkulunkulu akasenza lo musa sesibuyile ngenza kwethu sibuye emawala abaqala ukungena sisho nje sithi le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe mawuqala ukungena hamba wesine YouTube page lethu fika lapho uthi James K1 noma JK1 uzokuthola okuningi khona sokuxoxile maningi ama topic ekumele sikhulume ngawo abalulekile kulezi nsuku umuntu ethule kokunye oyifunda ngakho akumele sixoxeni ngakho okuningi okukhona kulombuso uNkulunkulu aselekelele ebudeni bendlela nganza ukuthi siyabonga kakhulu ngiyanthanda ngothando lukaLava ke siphumuleni kulezi nsuku ngeke sidonsa isikhathi eside kodwa sibonga leli thutshana sibe nalo ngiyanthanda abazalwane nonke egameni likaJesu ngibona ubaba ubheka lapha nomama K mama ukubheka siyabingelela lapho unkozela nakubaba egameni likaJesu bazalwane bonke siyabingelela egameni likaJesu siyabonga I mean to say siyabonga kakhulu uNkulunkulu umusanenza lo musa sisaphumula sohlangana ngolwesine ngesikhathi esifanayo awulikimi ligodo likimi impela siyabonga kakhulu myalo kaNkulunkulu so adjustile for our own benefit ngizoyiposta bazalwane ku YouTube I think by tomorrow sizoyithola ku YouTube abafike late sesixoxile kodwa besifunda uMatthew chapter 28 verse number 19 Mark chapter 7 from verse number 8 lokho bese shokona ukuthi we are adjusting the gospel of God for our own benefit ngenza ukuthi nilaleni kahle babethu ongcwele yisonke sethu Jesu uJehova igama lakho uNkulunkulu oyimoya yonke uNkulunkulu onolwazi lonke uNkulunkulu ophilayo wena okhona umhlaba ongakasekelwa abantu bangakabi bikho okhona akuvela ngalutho baba ngaphandle kwakho ubona nongabona kwavela ngawo cela senze lo musa ensukwini zokuphila kwethu ukuthi silonde izwi lakho ukuthi singone siyathandaza ke babethu ongcwele egameni elika Jesu Kristu inkosi sazolala sikhulekana nembono emibi sikhulekana namaphupha amabi sikhulekela babethu ongcwele iphimbo elingaveli kuwe egameni lika Jesu selekelele sonke kule platform selekelele ensukwini zokuphila kwethu kodwa sikufisayo nesikulangazelelayo ukuthi la ukhona sibe khona kanye nathi so for that reason baba siyathandaza ukuthi ungavumi nathi Sathane ethumba ukuphila kwethu ngengane ngabayeni amakhosikazi umsebenzini umphakathi ungasusi ebukhoneni bakho sicela usinikeze amandla ukubekezela nokuqhubeka einsukwini zonke zokuphila kwethu egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu sazolala babiba kanye nathi ukhulume nathi bakwethu ngendlela othanda ngayo futhi selekelele egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu amen bafowethu ngiyanthanda kakhulu ngisebonga kakhulu ngenza kwethu
indaba efoni izolunga maduzane bafethu. Njengoba bengishila ngikho ekhaya, ngikho ekhaya. Ningathuki-ke njengoba nibona ngathi ukuhle, ngikho ekhaya bafethu. Mangisekhaya ngivele ekhetheni elimhlophe. Mfethu silaleni kahle, asibonane ngolosine ngesikhathi esifanayo. Kuningi siza nakho sizoxoxa ngakho. uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ukuthi sikhulumeni ngakho. Siyabonga nje kakhulu. Nilaleni nenkosi. Sentanda bafethu. AbaseMaritzburg eshonini bafethu ukuthi nikuphi hayi Maritzburg man Ladysmith eMnambithi. Sisemnambithi bafethu ekhaya ngizozama ngibuyela hlanu. Good 19